masing yamlaba kuki loop sing kuki student organization Tenopal district kuki sip association Tenopal district general secretary hill tribal council more loinana atopa loop khara sing loinana apunba joint press statement mangasi august ki tang taraga mapan english ngani kuing letruk thulaki hariba press release asida maruina palebo wapum kharna PAC Tenopal, PAC More, amasum subdivisional hospital More the Laribasing Sikayumba, civil society organization Tenopal district Apunba, Wadip Amalori, Madudi, Pungni Fuga Nipongi, National Highway, total ban Satagani Hari, Karigumba, Gorbamena, Governor Tokiba, transfer amasum posting, Dr. Singi Makoki posting Singa, effect of Dragari Hariba, total National Highway, total ban Sataragani Hanalok Tokre. Haukiba tang tara taruk thanipan ilising aniga kunga taruk tasu loop sing asigi maikadigi press release ama thokiba lekre hauji mafam jaga sida mayuknariba pandemic dengue typhoid malaria amasum atopa communicable disease kayama sandokliba sina maram oiraga government na doctor sing masamasagi mafam singda station tonabagi damakta government da matham thakiba demand tokiba lekre maram singa sina oiraga August ki tang taragani English singaniga kunga tarukta district asida lariba CSO singi oiba apunba meeting ama pangthoktuna result ama tawri madudi hapta amagi matam thakiba August ki tang taraga tretagina August ki tang kunga humdo English singaniga kunga taruk phawgi matam asi losilakli mashina maram oiraga August ki tang kunga mari dagidi hariba demand asi pidaba taragadi national highway total bunch tharagani haibsini NRC gi matang da taksiluna ba Manipur gi MLA team amang ngasi Delhi gi damak Imphal thadokna ba hunakre sabsaba update kari lakpurna habdu meyam puna ngaminasi ba puna ma yutta gi kai gi no ding library bising masing ma Manipur gi athupu da tamhan gi da yum da sak chala duna sei ngai tok jana wakhan ngai library bai ngai gi puna ma thopira ko masi Lawan dekai dagi sakadoriba lili asida isa na gyan tana thopira tuna lili sibu sawi Loubiyu adu loya na 10 kilo mga so khoi na yenja gani yen magi sini yen thawai Loubiyu bani basita khoi na yenja gani adu na mayam puna ma yuchu yaw na puna thopira ho akhoi hoji yam nu ba tamamni isa na gyan tana ji zwa sala duna yen dong ma cha duna nganu dong ma cha duna nungai na yung na lebi gano tung rakta to bichagi chuge kha khamina ji hello mage sonna library punamak ngasi ya na chi ba Manipur mukhidro batan ja asida lilin kan chatuna hauji pali ba sarkar mi halaga pija banga maba pithribi raming leiraba adun ma Manipur CM asisi khoi pamde haibigi Damakta koi ngasi yelho mi pum nama Manipur da leiba mi loi masing ngasi akoi gi pam da ba pien da ba si akoi phon to koi na ngasi akoi yelho mi gi napi miam si asi da phamli bani habisi mi miam su ba taram gani habso ahan ma da haijake nungsa marakta samhai na phamli ba ima iben isin inau miam na phamli ba noi miam na pien da na akoi gi konlau si government na tabi gani haibigi nakoi gi achin bakia thadolaga akhoi Manipur gi damakta chongthopire hairaga NRC tawdringe da sunset tawbi aroi haibi gi damakta sit and protest tawnangai lapi gi damakta akhoi northern gi indigenous people miam aduga chingi indigenous amarom da ngasi ZFD gi khongjang kansilakli khurailamlong bazar da police ka mungnabada miyoi aswapan siawre ngarang su security force nga muknabada asopan kaya yaukibani nakalani gi marpi sauna muknabada thokibani amasum thawdo security nu khut tharakpadagi makutta saruk soktun kwakaithal lebi Asian hospital phukutuna lekanaki Imphal is ki DC office ledi ba poram part ki lambi da maira pai bi sintholok lambi thimgi thabuk sa tharingai police na tear gas kap sinro lambi thingli ba kangbu tanthokna ba hona bada nopi ama makhong na mau bomb na pan badagi su sokhiba leirabani masidana tana tear gas amane mau bomb kap tunu miam tan khaina ba hona bada nopi police ama yauna miyoi kya sopan siyauna ki thawdo sida sokpadagi Jenims hospital yauna atop pa hospital singda pukhana duna
अहानबगी लाइंग से थनखिबनी मासीदना तन हौजौजिसु खुराई लामलोंग बाजार चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना मदि होम मिनिस्टर गोबिदास कोंथौजमगी एफीजी मई थाबगी थपक यामना कन सथरी मरक थना मपालमगी पावम ओइना मौइसकी एरिया कमांडर मसफाबगी पावम लाखली हाइरिब थौदोसी झारखंड डिस्ट्रिक्ट लैबा सात्रा लोन अथिंग थमख्रबा मौइस लुप द्वितीय समेल प्रस्तुति कमिटी TSPC की एरिया कमांडर अमा फार हैना मपालम की पावम मखाता पाली हाइरिबा सत्रागी पुलिस ऑफिशियल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिमेश नैथानी न पावमी सिंह फोंदोपगी मतुंग इन दिए हाइरिबा थौदोस अककनबा कन्फर्मेशन ओइबा पाव फंगबदगी लावालोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सन लैबा पारामतु खुंदुदगी फाबनी हैनसु पावमन मखाता फोंदोकली लन होम ट्यूशन की मैकेदी नुंगाइरबा पाउजेल पुदुना लाक्सरी क्लास 1 दगिना क्लास 10 फाउबगी ओइबा CBSE अमसुम बोसियम की ओइबा सब्जेक्ट खुदिमकी होम ट्यूशन की खुदोंग चाबा पिजरी आइखोगी सर्विसेस सिंगदी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड ट्यूटर्स गारंटी रिजल्ट पर्सनल लर्निंग वीकली टेस्ट हाईली इफेक्टिव लर्निंग नि छात्र सिंग लोइना बदा मसुम तकपी तंबी बदा एक्सपीरियंस सही कया लैरब ओजानी छात्र सिंगी सु एफोर्डेबल फी ओइबगा लोइना आककनबा छात्र मसिंग खरखक लौजगनी हाउजम कॉन्टेक्ट तौबिरओ बुक तौबिहौ अखोइगी टेलीफोन नंबर दी 7629861851 नि हौखिबा नुमि खरनि की ममांगदगी हौना अकनबा इरांग थोखिबा मसु ओइरिबा थाउदोक अमगी मतांगदा चुचामपुर प्रोटेस्ट रैली चथरकपा याना लैरि हाइरिबा थाउदोसी चुचामपुर की पीसी नर्सिंग होम दा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना नोमै कापी हाइबगी वहौदा कुकी CSO सिंगना पीखिबा पुंग निफुगा निपान की अल्टीमेटम हांदोखरे लोय थावोंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ऑगस्ट 19 चुचामपुर मियाम थोकनरक्तुना अकनवा प्रोटेस्ट रैली चकनी हाइबा वाफम फोंदोकनरकली ngarang kuki CSO हाइबदी कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मिहुतसिंगना SP चुचामपुर यानो कुकी NP चुचामपुर के ऑफिस ता ngarang मिफम पांगदोक्तुना NIA boycott तौबा अमसुम मातेंग पीदबगी फिरेप अदु हांदोकपा हाइना वरेप लौखि हरि मिफम अदु SP चुचामपुर थोकिबा थौदो अदुगिदमा लाले हाइजखेबा वाफम अमसु सोंगथोरखली अमरोमदना किम कुकी NP मणिपुर खंगलकपगी मतुइनदी कुकी CSO सिंगना सिंदुना लाखलिबो अगस्त की तांग 19 प्रोटेस्ट रैली अमसु चामपुर सटलगनी हाइबो वाफम सोंथोरखली हाइरिबो रैली असि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना कुकी जो कंगलुक की मयुक्त मिसंग मिखाई नाइबा थोंग चथरकपदा पेनबा साउनिंगबा फोंदोक्तुना सटकदबने वाफम अमसु फोंथोरखली त्यातोरसुम म्याम थमजगे मखाताबा अपडेट म्याम पुन ngaimiनसि